Welcome to your very first basic mihi to the Haukainga. You have already learned a basic mihi to welcome visitors or manuwhiri to your marae or establishment. As usual, learn one line at a time is the easiest way. There are translation scribe boxes to help you understand each slide. Haere pai, ma te atua koe e manaki. Tapatapa tū ki te rangi, ki te whaiao, ki te ao marama tihe e Māori ora. Ko te atua te kaihanga o te rangi me te whenua, ko ia ne te timatanga, ko ia no te whakamutunga. Whakahonere tia tone ingoa tapu i ngā wā katoa, gloria ki te atua. E te atua, manaki tia tō tātou kiingi, a kingi tu heitia. Ki roto i tō ringa whakaora. Tai noa ki a tātou katoa i te rangi nei, pai māriri. Ka mihi ki ngā tini mate, rātou kua mene i te pō, nō reira, moi mai, moi mai, moi mai rā. E te Haukainga, karanga mai, mihi mai, whakatau mai mātou. Ki tēnei hui huinga, ki te kaupapa o tēnei rā. Nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E toru ngā mea, e toru ngā mea, ngā mea nunui, ngā mea nunui. E ki ana, te pai pera, whakapono, tūmanako, ko te mea nui, ko te aroha. A piti hono tātai hono, he kuratangi hia, he mai i aroha, ki a rātou kua mene ki te pō. Moi mai, moi mai, moi mai rā. Nō reira, e ngā waka, e ngā mana, e ngā reo. E ngā whānau, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.